Ramai orang tanya tau, kenapa personal loan dia punya interest rate lebih tinggi berbanding dengan loan lain? Jawapan dia adalah sebab personal loan ni tidak ada cagaran. Maknanya the agreement is between you, bank dan duit tu je lah. Benda ni boleh membuatkan risiko kalau you tak bayar balik, bank tak boleh nak rampas apa-apa. Sebab itulah bank terpaksa letak kadar tinggi supaya pihak bank tak rugi bila you fail untuk bayar balik you punya installment. Maknanya you default. Kita ambil contoh loan lain. Kalau you tak bayar balik mortgage, you punya pinjaman perumahan, pinjaman property, bank ada hak untuk rampas dan lelong rumah tu. Kalau hire purchase pula untuk beli kereta, you tak bayar balik, bank boleh hantar tonton, pergi cari kereta you, dia ada license plate recognition system, dia boleh rampas dan dia boleh lelongkan. Tapi bila personal loan pula, kalau you tak bayar, satu-satu cara bank nak kejar you balik adalah melalui legal action. Tapi benda ni makan masa dan ada kos ke atas bank. Selain daripada tu, kadar bunga ataupun interest rate bergantung juga pada you punya profil kewangan. Contohnya macam you punya credit score, you punya CITO score, you punya income stability dan juga yang paling penting, debt to service ratio. Maksudnya, lagi tinggi risiko you dari kacamata bank, lagi tinggilah interest rate yang bank akan kenakan kepada you. So, kalau bank dah tak ada cagaran yang dia boleh pegang, dia akan manage dia punya risiko tu melalui kadar pinjaman ataupun interest rate yang lebih tinggi sikit. So, you dah faham kan kenapa interest rate personal loan tinggi? Jangan lupa share this video dengan kawan-kawan you supaya diorang pun boleh dapat manfaat dan jangan lupa untuk follow Financial Faiz.